Kalat kor dorbar pelun haringkat ubah lambor malnyang UMDC ke Nongkram, haka kat lai terik ukula lengkot arja arpusan kila pun ke buram ya ke kedhuan ki thai yelek kai jongka, kabala yok bandra ya ke nam la do jongka lempung yelek kai football kabala tip kum ke Women's Football League Tournament arja arpusau bala penlong da ke Shillong Sports Association Hamadan Polo. Hakani ke Jingeh nalor ubah lambor malnyang ubajunno senyang sibon ha kaban yarap ya Kalatgor Sports and Cultural Club kubukong san layadon lang upa im ai nam manix im usim ke himam lim kinong elam ke club kinong shong shnong kitay lek kai football lem ki kimi ki kpa kumban syukro ba Kalatgor Sports Club Women's Football Team kala penlim ya ka P for Right Football Academy da Argo la Not ha ka final jong ka lempung kabala penlong ha ka Madan First Ground Polo men ha ka laipo terik uno pra arja arpusau nakal yang UMDC kum kadak ke jingsung ukman ba jingsung sarong ulan no senyang da ka khusnam pisa sya iwe dekot ka kenhon haringkat ki jing asubha Habakran ha kajing lang uba lambor mal ngyang ulapan pau bagi kun samla ki haban long ki bala Khreh banya kun persya ya ki babon ki jing ha kajing Lynti jong kajing bat kinu ki kam ki baki le netrai ulaban rap ban poi sya kathong ka Jingjop don kam ka Jingskhem Jingmut ba ka jing try minot ngi la isa kay ngi bay ya jilong juman hakine di jog ko mata ngi magasi tan ni steo banya Khreh hadi social media bay ko ko la ta ta sila teknik ni challenging position ke Jingeh ke mampitin hapan kabut ke mau takoi ya ke bagi kami pagi seng nam tajupi ya hakta Lynti kabak lang he pun sa bibigat ni pangikwa ba katni daw na kanang burom to nang rang ay kanang burom naman burom gamday ko yo ang ligi tajupi yo gusto ka yo lang mangi kung kinailang nakata paghiga na yang nam program. Don't momentos but it guys price for it. Walang tang kumidang but so ini naman ba nalalekan ba before the jump. Dan itu penting habang ay jadi patulad dito po. Ay natin na kan break. Dan lang kasi ito. Kaya kalau tetap jom jadi pensiun jadi cepat. Kamde kita kusna pokoknya dagoy benda kami kehiman pergi ke siyang gamot ba ngisuki kita suki ya cepat boleh lang pulang aibor ngiru bilang betul kita kamu bah nang mata presya nang berikon sama dia Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batai ye kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la Ïakhun diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jing ki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jingmentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jingim bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya